روجا بري ويجي خوان دزانن هل اسطنبول اتفاق ملت آنکو ماسه ششیا اپوزیسیون مزنترین میتینگ خو هر اسطنبول انجام دابو روجا امتدانه تنشش روش ما نجبو هالبجارتنين قشتين تركيا همين برلمانتارية همجين سارو كوماريه لفي ولاتي دو اتفاق هنا اتفاق جمهور ياكو اك بارتي هروها هدا بار جهلا كدن مها بيتي دا دستك دانا هف دستي خو كرنا ناف دستي هف جبو درباس كرنا وان هالبجارتنانو بدست خستنا برانيا كرسيين برلمان هروها دوباره قازانج كرنا كرسيا سارو كومار جهلا كدن ماسه ششيا اپوزيسيونه هيا کو اوجی سروکاتیاوی جهپه پارتیا اپوزیسیون دایک دکه وانا جی کاندیدکی خوهیه جبو هالبجارترین سروکوماریه کمال کلشتاروغلو کردکی علویه ایدیوانا جی باوری دای هف هر شش پارتیین اپوزیسیونه دکارم بیجن سه پارتی جوان نونه یک جوان پارتیان محافظ کارت دایه پارتیا سعادته آدن جی وکی اردوغان ببردوامی دبیجه لان هفتم ماسه ششیه کو پارتیا کدو آزادیه یا سرکردات یا هدفت که و ناجیب آشکارا پشتوانیا خو جبو کمال کلشتاروغلو کاندید هفت پیمانیا ملت دیار کریه جبو کرسیا سروکوماریه قازانج بکیه لو ما دوین آف بره دایدی شر دف دناف بره اپوزیسیون و دست حالات درباسی شر کفر بویه شر بران بویه افروجین هنه شش روش گلک گرمن گلک هستیارن جبو ترکیه بگلم پری هر کس دبیجه افهل بجارتن گلک گرنگن جبو 100 سالین دهاتین کمارا ترکیه و دینشبن 100 سالین درباز بوین و کماره میوانه که من های اوان پرسان و زیده تر دیجوی بپرسم بلا برسوای بگرن که چوابه هجای بلند آیدمیر روزنامه گره هجای بلند گلک بخیراتی کردستان 24 گلک ممنون بوم جبو و درفته و که من گوت یعنی هر کس دبیجه افسچیم گلک اونملیه گلک گرنگه يعني أناملي بوناوي جرينج بوناوي قالوا هند شدا دبينن شما أوقاز جرينجن أجر كي أوقاز جرينجن شما قال ملات أوقاز جرينج نابينا. Evet, herkese selam. Jibo hamu alyan slavu res. Çima ve hel bijartın giringe. Çok önemli diyor. Hamu ali dibejin ev hel bijartın giringe dibejin dayka hamu hel bijartın ana ev hel bijartın. Türkiye gelek helbijartının demokratik encamdan o duvarı evlakariye helbijartın andeci gelek hünerahın nişandaya ev giringe ve helbijartın eci pişti 21 salan yekem care ku opozisyoneki behez hevpeymaniye ki behez heye والپیش ولات جی پرسگریکن جدیین آبوری و نافچه هنم هر وها اردهش که رودا بریا هل بجاردن دیسا پتای کرونا هبو هر وها د آبوری داجیم کاریگه کی مزن لمطبخ ولاتیان بیرکا ولاتیان دکم جبو در باز کرنا وان پرسگریکان دستلات آک پارتی گاوین گرینگ آویتن لی تایبت دواره پاره ترکیه دا شکستنه که و ترکیه دبه دبره که دن اتفاق ملت جی جبو سرکوماری کمال کلشدارول نشانده کو کسی که بهزه و پیشنیارن وی وعدن وی دا آستا جور دانه هر وها جواک پارچه بویه و دخوازه و جواک بگینه هف دوی وارده هده پیجی ده هل بجارتنین سرکوماری ده نامزد خود در نخست و پشتوانی خود با کمال کلشدارول راگهاند هل بعد آک پارتی جی همبر و هدا پار گرتنا اتفاق خود لگل مهپه هدا پار جی هیه لوی داره ولاتین کرد دخوازن لسر هدا پاره دنگ خود بگینه کردان هل بجارتنه که بوی آوائه اگر دوی هل بجارتنه ده اتفاق ملت سرکه و دستلات آک پارتیا 21 سالان داوی ببه لوی داره من گهدا آیهان بیلگنجی لگور داتاین گیشتنه مک و 5 روزمانه ده پارلمنتوی دا
tüttifak 300 parlamenter bi dest naxe. Ji bo guhertina destûrê jî pêwîstî bi 360 parlamenter heye. Li vê derê jî rola HDP pir giring dibe, hestiyar dibe. HDP di demên pêş de di parlamentoyê de rolekî kilîlê bilîze ji bo derxistina yasan. Serokkomar kî be birabe ji di parlamentoyê de rola HDP pir giring dibe. Duvarê aboriyê da, siyasiyê da, dadgehan da pirsgirêken e divê alî li hev werin. Ji ber vê jî ev helbijartin em ê giring dibînin. Her wiha İttifaka Cumhur zêdetir giringî dide siyaseta millî. Pêşxistina pîşesaziya serbazî, bergiriyê her wiha ji karên ku li ser petrolê tên kirin. Evana zêdetir derdixe pêş. Dibêje eger İttifaka Millet bibe desthilat van projen dê dawî bike. Zêdetir gel ditirsîne li ser fikaran birêve dibe. Ekonomi, problemin siyasi, demokrasi, kîjan tifaq dikare van probleman van kêşeyan derbas bike? Aya İttifaka Cumhur yan jî İttifaka Millet biyate? Şimdi tabii Türkiye'de li Tirkiye kîja ittifaq gelo dê çareser bike? Kîja ittifaq dê bikare be van pirsgirêkan çareser bike? Ez bersiv bidim. Li vê derê 21 salin desthilatek heye. Desthilat gelek lawaz bûye êdî. Taybet di demên dawî de xeta wanê netewperest. Siyaseta man û nemanê dibe ku hinek pirsgirêk rast e hinek pirsgirêkên ewlekariyê hene li ser başûrê wan metirsiyên terorê hene aliyê din şerê Rusya û Ukrayna heye. Eva bandorekî xwe li navçeyê dike. Ev jî eger li Tirkiye desthilat biguhere ev siyaseta wan dê ayende Tirkiye diyar bike. Gelo bi welatên rojavara dê bibe yek yan nebe bi rejima Esed re nêzik bibe nebe eva dê arastaya wan diyar bike. İttifaka Millet dibêje em ê van pirsgirêka hemî bi aqilekî hevbeş bimeşînin. Dibêje em sîstema takekesî qebûl nakin ku Tirkiye aniye vê tengazariya mezin. Dixwazin bi rojavayê re peywendiyên xwe baş bikin, bi cîranan re peywendiyên xwe baş bikin. Taybet bi Amerîkayê re dixwazin di rakeşana navbera her du aliyan da dixwazin helwestekî bigirin. Her wiha Moskow zêdetir nêzîkî desthilata nihaya qase ku em temaşa dikin em vê dibînin. Kesên ku nû were helbijartin rêveberiya nû gelo dê peywendiyê xwe bi Moskowê re çawa bike, di pîşesaziya serbazî de nêzîkatiya wan çawa be. Taybet desthilat dibêje fikarên tirsên gel hene. هجاء بلند يعني روشك نقصي هي في ناف بريدا يعني جرجين باتموسفير فار يعني از وها بيجم لفي ولاتي بياتا اف روش نقصي درباسي سر صندوقا دبا يعني باندوري لسر دنگدران وبكه. Evet. Atmosfer çok gergin. Rast alozi pırmazına sedemin ciddi hene. Evlekariye sindoqê bawekî fizîkî tên parastin. Dema serokê sandiqê hebe debe endamên rêveberiya sindoqê hebin. Ev dikarin van encaman bigînin navendê. Li Tirkiye dizîkirina dengan eva zêde nayîdîtin. Eger bûn bawekî ciddî li ser sindoqan bin. Lê di sîstema nû ya serokkomariyê de
وەک berê wezîrên navxwe, wezîrê bergirî, wezîrê dadê niha bûne namzetên hilbijartinê eva hemû derfetên dewletê ji bo hilbijartinê bikartîne. Her wa hemû hêza dewletê di destê wan de van pênc rojên dawî de êdî qedexeyên hilbijartinê jî dest pê kirine. Êdî hêzê dewletê derfetên dewletê ji bo vê tên bikaranîn. Li Erzurumê jî bûyerek cebû cîgirê namzetê Serokkomar Ekrem İmamoğlu êrişeyekî keviran li ser wan hate kirin. Opozisyon rexneyên cidî li wan digirin dibêjin berpirsên dewletê divya bû biparastîban neparastin. Rast e metirsiyekî wa heye nîne heye ev rastiyek e. Lê divê hilbijartinê de ev metirsiyekî wiha heye dibe ku derfetên dewletê bawekî cuda bên bikaranîn. Dervê vê jî yekem care Tirkiye hilbijartin du gere di gere yekem de dibe ku hilbijartin dawî nebin. Tu namzetekî pêncî ko yek deng bi dest nexe. Eger wiha be hilbijartin bo gera duyem dimîne piştî 14 rojan 28 gulanê careke din dê ji bo serokkomarî careke din xelk biçe ser sindoxê. Divan 14 rojan da gelo dê çi be komisyona hilbijartinê dê biryarên çawa bide. Komisyona bilinda hilbijartinê 11 endamên wan tu hilbijartinê nîne bê ezmûnin. Rast e dadwerin lê tu ezmûneke wan ê hilbijartinê nîne. Gelo wezîrê navxwe hene ferman dane dibe ku ew belgeyên hilbijartinê ji bo wan jî bênşandin. Komisyona hilbijartinê ev daxwaza wezîrê navxwe red kir. Nabe ev daxwazên wiha bên kirin. Di hemû aliyan de dema em temaşe dikin hemû her kese her welatiyek ev rast e çar namzet hene lê hilbijartin di navbera Kılıçdaroğlu Erdoğan de her du jî dixwazin ser bikevin û her du jî wek hilbijartina man û nemanê lê dinirin li aliyekî hemû derfetên dewletê bikartîne ev gumanekî wiha jî heye. Binarîna hewa yani kîjan sîstem ji bo Kurd sorunu baştir e. Cumhur İttifakı yani dibêje me kêşeya Kurd hel kiriye ji xwe. Em dibînin yani Millet İttifakı dibêje em ê vegerin sîstemê parlamenteriyê. Wê çaxê binarîna hewa kîjan sîstem ji bo çareserkirina soruna Kurd li vî welatî kêşeya Kurd baştir e. Evet. İşte az önce ifade ettiğim Wek min hinek berê jî got Kemal Kılıçdaroğlu İttifaka Millet dibêjin ev pirsgirêk ji bo em ê parlamentoyê de çareser bikin. û ew ê di serdana xwe HDP de jî got em bi awayeke eşkera nîqaş bikin. Lê İttifaka Cumhur û damara wanê netewperest ew jî dibêjin wek ku birêxistina terorê re hevdîtin heye bi wan re bi PKK re ev prosetê meşandin bûye hawayê nîşan dide. Li meydanê ev çawa dibe İttifaka Millet dibêje na we berê proseyeke aştiyê da meşandin hûn bi PKK re jî rûniştin û we pişt deriyan gotûbêjên xwe kirin. Em dixwazin baweke eşkere bi vê pirsgirêkê di bin banê parlamentoyê de gotûbêj bikin. İttifaka Millet dixwaze bi sistema parlamenteriyê vê çareser bikin. Lê niha sistema serokkomariyê de behsa vê hatibû kirin. Gotibû em ê şerê dijî terorê de û aboriyê de gavên girîng bavêjin. Di rêveberiya Erdoğan da em dibînin bi operasyonên şerê dijî terorê de ser ketiye. Lê di aboriyê de ser neketiye de. İttifaka Cumhur demên pêş de ji bo pirsa Kurd çi pêşnerekê nû nake. Ev nêzîkatiya wan ya cudahî xwazî
و اگر بردوام به پشتی هلبجارتن اگر بردن یان بردوام بکن ام و نزانن لی کیجا لی بدست خستنا پنجی کو یک لحف هاتنه کی پیوستی که دوی همو آلی بانگ لهمو آلیان بکن پیوستی به کردان جهیه لی سیاستا اتفاق جمهور یا دیجی کردان نشان داده که ددم نزدیک تا جبو کردان پنگا وکینو پروژه که نو نینه ده بیاننامه جمهور داجیم 100 سالا ترکیه هیا لدناورو که ده تشتکی دیار نینه ام دبینن اتفاق ملت نزدیکتره سایبر لسر صندوق اندنگان تشاو دبینی هرشن الکترونی Elektronik oylamayı mı kastettiniz? Elektronik oylama AK Parti'nin دنگدانا به الکترونی belki tabaş nebihist yani herişen elektroni nizam yani seçim liser seçime divan helbijartınan da heriş yani herişen elektroni cyber saldırı. Seçime elektronik bir saldırı olur mu? erişen elektroni de çebin nebin dve var edecin dark web heye ev henek malper hene debeku eger ku desteverdan helbjartını bikim emici pisporya min dve var edeyim min gelek kar li ser ve mijare kar kiriye erişen cyber li ser evlekariyan netevi helbjartını evlekariya helbjartının Türkiye hene سگ هنه komisyona بلند هنه لسهمبر و دکارن و کار بکن لی ترکیه لهمبر ایرشکی در و دولت دکاره کنترل بکن لی اگر دنافخوایی دا ایرشکی وها چه به و دمه نکاره بکن بلند های دمی روزنامه گر هر هویه وار باش ممنون بوم. İyi akşamlar.